Francisco Aita Santuak hil orduko emondako Proeklesia et Pontifice autormenak jaso dabez gaur Elizbarrutiko 6 lagunek. Ekitaldi xumea baina hunkigarria izan da, gotzaina buruzala eta omenduen lagunartekoak eta Elizbarrutiko beharginak tarteko zirala. Euskal Baliabideak taldea, vuestro trabajo ha sido bastante más que un trabajo técnico. Habéis convertido palabras en puentes y habéis hecho que el mensaje evangélico llegue al corazón de nuestra gente en su lengua materna. Irauten dauan ondariaren artisauak sarie. Inmaculada, recordando como no a Juan Mari, a quien hoy hacemos también presente en este acto, les disteis ambos al euskera el lugar que merecía en los medios. Bizkaierea euskararen etxea be badala erakutsi zenduen herri irratian eta Bizkai irratian. Andoni, tú has hecho que la fe cante en euskera. Fedea eta hizkuntza notakaz josi dosuz. Leon 13. Aita Santuak sortutako dominak latinezko agiri bategaz banatu jakez omenduei. Vatikanotik dogun domina, sekulako ohorea, proeklesia eta propontifice, marrasturik ikurutzea, eta gainera gure Aita Santu, Franziskoren diplomea, alik ondoen zerbitzearen, maite dogun eleizea. Jarraitu daigun pozik eskaintzen, geure lanta bizitzea, geure lana eta bizitzea.